tu kina hian pathian khong ina wangin Easter Sunday kan lo thleng le ta a kan lalpa Isu Krista thole na ni champha a khovel boina awanga ko ran sang ten ma ni biakina hun kan man thailo lain tu kina pathian khong ina wangin ko ran pol ram soilovin Bethlehem veng thang information mic atanga local task force te ro man na a pathian chibai kan bu kho thei hi alomom hle a pathian ne na lom thu isoyang u chuti rualin tugina hian kan thom lo threphak zong zong le Bethlehem veng thang mi puite thole kan lalpai so Krista mingin Bethlehem veng thang local level task force te chuan chibai kan buk mol chewani hun lutak toy te kan nei hi mang thiamila manin chunga tanga khoi taka kan thom hrepa zong zong te he kan program min lo zom pui vek turin kan han som non le chewani tukina hian Baptist pastor Reverend Jesse Vanal Loyan na natangin pathian tu cha kan ngai thadon ni amasa in pathian tu thiang hlim ilongai thang o chanchin thra mathai ziak bung somhli le pariat chang bulatang hian chang sari theng lo chiarila tin choldit lai taka ni sari ni masa bertura khu awardonin Mari Magdalene le Mari dangchu than en turin an kala tin ngai te lina sa takin alo hinga lalpa watir ko wanata alo chuka lungchu aron lumsona achunga athuta a melom zia chu kol pheang ania asil fen chu vur angin awara ama an lawa wangin veng tu te chu an khura mithiang main an lo omta tin van tir ko chuan mei chia te chu abia an hnena nangni chuan lau su isua an khen be akha in zongti ka sia heta aom to love asoyang nge yin athole to kha amut namun hi ron ente ma tin kal thuai ula azir ti te hnena mithi jinga ta athole ta ani ngai te Galilee rama in ma akale chuta chuan ama chu in muang ti in hril ro ngai te ka hril to che hi ati lalpana thu kan zatan mal men som sakro se amen itung tryang lalpa kan pathian du tak min mangai tu khovelin boina na men lo ama chon lain mizoram ngei po in lalpa ama chona heve ngei po hian kan machon mekani nidang ang chuni se ko ran sang te ibiak buk panin nangma choi moi turin kan kalle suawang nima sela hun khir tak kan to meka wangin lalpa nangma choi moi chak em te po ibiak buka kal theilovin mani in luma kan tom reng mai ani hi chuti lai ro chuan lalpa nang in hun tha min siama helai muna ko ran pol ram soilova nang ma mangai na waga lalpa ifa te zok hian mun khata nang ma biak na hun rem chang min siap sakawangin in hena lom thu kan thila che lalpa kan pathian khovel chu sipui law awangin akim ki choi ani nima sila nang chu engkim ti thei kan pathian ni Israel fa te ai gupta boyata i ruai chu don po khan lalpa Shipui ilen tira nima sila beram no thisena chin chia tero chulalpa I hum himani kha tukina hian Krista beram no thisena chin chia te hi lalpa nangin min hum himla I khongai na kan chuwa lan tirang che beram no thisena chin chia kan ni ve ngei theina turin he hun khir takara hian I minglam ngai lo te po I minglam tu kan lo ni theina turin he kan program hi khongai takin malmin som sakla kan thu cha soi tu ngei po lalpa nangin tharau thiang hlimin om poila ngai thatu te zong ne na tharau mun khatabin pola kan program hi
abula tangatop khenga min kai hruai turin kan lalpa Jesu Krista mingin kan dila che amen ole tu na chuan kan thu cha soi tu tur Reverend Jesse Vanalloya ilo so mang u tukena hian kan thiatlan angin COVID-19 sileng awangin kan rampo hetiang hian lockdown hun mangin kan omme kani chuwang chuan kum sang hi som ni Good Friday le Easter Sunday hi mani in lama khohar lova hun kan man theinan tin local level task force chuan he hun hi hetiang hian man atha atia chu hun chu kan thiat ang khan tunai kan mang chun zom me kani chu me hun chu tukina hian helai hun atang hian tiang hian kan mang ania he hun lu tak mai min petu pathian le he hun min siam sak tu local level task force ten hena lom thu kasuya veng chu mi pui ko ran kor te he hun lim taka in man na turin thole lali swa Krista mingin chibai kabu chewa Krista thina le thole na thilti theina veng chungui pui ten in chan theu theina turin kadu sakna kalhan acheu pathian chibai bu ken pathian thuthiang lim chiarin ngai thak na inei chun zomang u rom khuami ten hena tir ko pola le thon bungruk chang thum atanga changa in kar thu rom bungruk chang thum atangin pathian chibai bu ken pathian thuthiang lim ingai thang u keini zinga Krista Isua baptisma changa piang te chu athina baptisin kan omti in selo emoni chowangin athina baptisma kan chanin anhena phumve in kan om pa ro puinain mithizinga ta Krista kai tho angkhan keini po nun na tharin kan om theinan athinan puin ama nen kanin zom to si chuan athole na an pui puin kanin zom bokang tin pathian thuin minsil ani chanchin tha Johanna ziak bung somle pakhat chang somni pani thua khan hetiang hian chang somni le panga thu khan hetiang hian pathian thu kan mu tini swanan hena kei hi thole na le nun na chukani to po miring chu thima sela anung rengang tin minsil ani athute lalpan kan zatan mal som ro se amen pathian ma kunin chung chang u olalpa chungnung ber kan fakache ne chia boy riang vai rethei telal pale pathian I thole na thilti theina veng chung mi puite chung kotin ten hena khongai takin min ron siat tir lela chui thole na thilti theina chu at taka chang tu kan ni theu theina turin chung kotin te tharau thiang limin atharin min ron kan non liang che lali suwa Krista mingin kan dila che amen Dun lai karil ruwa thil pakhat om lian em mai chu fak khlasiam tuin biak in bik po a om chuang lo cho cho pathian le beram no pathian ro puin a eng si khon war po beram no chol ni lalpa hei kan duwe
lei hi i temple ni vek se ti hian karel ru ane viau maya biakin big po om chuang lovena voina hian kan ram Mizoram Christian te chuan he tiang hian pathian che bai bukin hun kan mang me kani hei pathian rem ruat na ania chawang chuang kan ho tu tanan soi to thena COVID-19 he sileng he pathian rem ruat na awanga he khowela hian lo thleng ania enge pathian hian kan chunga hian thil ti adu keimania hian enge ni beisei ani ti hi kan ngai tua kan ngai ven tlang theu ni in kasia a chawang chuan tukina hian chung thil te ngai tua chuan karel ruwa pathian thu kan zira kan soi ho kan ngai ven tla na tan lali suan ke hi thole na le nun na chukani ati thu he helai hmuna tang hian karon thang chuak ania lali suwa Krista thole na le thil ti theina chungchang thu a hian ringa tu masa te chuan lali suwa Krista thole na he an lim puya an loma chuwang chuan lalpa chu thole ta hallelujah te che bai anin bu ani eswa thina hea thana tanga a thole thu hian ringa tu masa tenun a khoya a hnea a soi dang lam ani engwange ni ten chang don tela a chan na tam takau mani engwangin nge an thamuan em kan ti chuan an be se le an du ber iswa mesia ne na changen an mu a an changani chawang chuan lali suwa Krista mesia angena keini po kan thi anga kan tho vele nge don ani ti an rin an be se na chu lali suwa Krista thole na chuan ron sei fen ron tar langin an thin lunga tharau thiang hlimin aron nem he sakta a chawang chuan thole na thil ti theina thamuan na an chana wangena lalpa chu thole ta hallelujah amen tin chebai anin bu kani wana hian lali suwa Krista thina le thole na nun chom pui tu ke ni mizo Christian ti singa hian lali suwa Krista he a thole nge yani te he soinon angai lova soi fia le to chuan po angai chuang lova kan nuna keimani a hian a chiang vek ani amai ro chu vena hian karil ruwa thillang pakhat omtlat mai chu lali suwa Krista hi athia thole ani ti hetu ni si chu thole na nun tom pui tu ni lovena lali suwa Krista hi thole ani ti siat nangot mai hian hun le nun hi kan hmang palangem o ti te kangai tuana te aronom ve ani hetiang te hian han sei lang zok ta ila lali suwa hi a thole nge yani ti he kong thum chawen han sei lan kadua voina apakhat na chuan ko ran ro pui tak ama chibai buk na ta na kan nei he lali suwa Krista a thole ani ti lan chian na chawang chuan nang le ke po kan ni nang angin ha tiang hian ko shana kan tel ve ta ani tin apani na chuan nun na bu thothung tharabu kan lo nei ta he lali suwa Krista a thole nge ni ti chiang tu
lali suwa Krista kha thole lo sela chuan thothung tharbu te hi kan nei don lo ani ato pera chuan kan soidua chu hei he ania lali suwa Krista hi thole nge ni ti lan fia na chu dona khan nang poi din mun kha ngai tua lai ngai tua na te kha seng ta la lali suwa Krista hi ama ringatu athole na ringatu te ne na hian athole ani ti he anin puang chuaka chomi anin puan chuat na lan fian em mai chu ama ringatu te chunga hian eng thil po lungai na te buai na te mang an na te lo thleng po ni sela thamwan na thorok kan nei ta hi lali suwa Krista thole ani ti tilang chiang tu memal nuna ani chawang chuan hetiang te hian kan tun lai khovel hun tong ani awangin han sei lang lok tai la tun lai khovel hruleng awanga buai na mang an na chung pik na lungai na le thabar na kan nei he hun kan man me lai po hian lali suwa Krista hi kata na thole ani ti ring tlat tu tenuna chuan chu buai na le har sat na chuan lo nang ching po ni se thamuan na thuruk ani ti hi pathian thuina mi asil dan ania hetiang hian lali suan min sil ani en thin lung mangang su se hlau po hlau su kein khovel kangam ta ati thu hian lali suwa Krista thole na nun trom pui tu tenuna chuan omsia anei mai ni lovin atakin cho chan bo ro pui chu an changa chuwang chuan an nuna lali suwa Krista in lal na le thu nei na achan to awange na he khovel lungai na khovel he thamuang takle Krista chol chungin an machona hetiang hian hun an mang me ka chung singa chuan nang le ke po he thole na nun trom pui tu kan ne wangin he khovel he thamuang takin kan machon me ani hetiang hian han sei fia lok tai la mi hrenga fin na thiam na sang chhozel hian lali suwa thole na thu thothong he soi fia atum thena amai ro chu mi hrenga theina in atlin lo ani ti hi pathian thu te na min sil dan ania lali suwa Krista he a thole nge yani ti me mal nuna alan fia na pakhat omle chu lali suwa Krista arin na siam tu kha arina wangena chu wang chuan lali suwa Krista chu arin na atangin a thole nge yani ti amu fia chu wang chuan lali suwa Krista rin na tang lo chuan tho le na hi tu te main an mu fia thiam lova fin na poin apuang chuak thiam lo ani ring tu te chuan hetiang te hian han ngai tua chun som tai la lali suwa tho le na he kan rin na in nga na le bei sei at taka kan hu le kan chan ani awange na he chan vo ro pui chang to tu te kan nia wangin he khowela hian khowel mi tenen lengen khosadonen kan du song te soyen om ho mai la lali suwa thole na nun trom pui tu te chu van khwale tui kan ni van mi kan nia pathian chung te kan nia he khowela hian van mi angin hetiang hian tharau thiang lim kai roi na nuaya nang le ke chuan lim takena nun le hun kan mang me kani Krista thina le thole na thu te mi thi thole na thu te he om lo tas lang chuan voina hian helai muna hian thuril ani lowanga thorel en om sia anei bok lowanga Bible thu hian
om zia anei don lovani atop na kan soi du chu thiam chang to lo te thiam kan chan le na chu Krista tho le na hiani Krista tho le na chuan do ma langam ngai lo thì na chung amen chỗ thì na chu an ne a chỗ thì na chung a thu nei tu dia bola chu ti tomin om ta ani lalpa chu fakin om ro se voina hian bo chiat na wanga gan thi na hi chatuan thi na nilovin chatua na nung tura kan thole na tura ta na thi na ani ti hi ring to te chuan kan riat kha Krista thole na chan chin a thi na chung chang thu te lali suwa Krista awangin nang le ke chuan chỗ thole na ro pui na chỗ thole na thil ti the na chu kan puang chuak mai nilovin atakin kan chang to ani cho wang chuan he thole na hian thinan huaya lungaya kun song te aboya omte asalatang song ten he na nun na kong chu hon anita pathian chatuan rem ruat na chu ti fam kemen ti lo tinin a omta cho wang chuan thi the boral theya nang le ke he Krista thole na sara boral the lo na thi thei to lo na chatuan thurok nun na thutak chu nang le ke a chuan thurukin a om to a cho wang chuan Krista thi na le thole na chuan ama ring tu te chu thi na ta nun na min shuai lut ta ani lalpa chu fakin om le ro se nang le ke tunge kan ni nang le ke he eng ti mi nge kan ni voina hian kan zinga kan he na tu na chung có tin tân he na tharau thiang lima oma cheng me ka kan pathian he voina hian thinan hi na thole ta ti hi puan chuin a oma chawang chuan thi chu thina ne a thole nun trom pui tu nang le ke chu pathian thu te na min selangen hei hi kan chan vo cholo ni ve ta he kan le taksa tom lai taksa he ama taksa ro puyanga om tore na siam chale don ani ten kan pathian thuin nang le ke din mun chiang takin min sela chuti huna chuan he le taksa troi thei hian troi thei lo na chu asinang atimai lova asin thua to jok don ani te he nang le ke chan vo chuani eng wang nge laliswa thinan hia thole na nun trom poi tu kan ni awang in ani kau nau du tak laliswa Krista chu pathian thu ina mi asil ang nge in chu thole laliswa Krista nge chu aro puina fam kim ne he khovela hian a local thuai don ani chomi huna chuan mi the tele minung te tan ro rel na chu a khai khom tong chu ro rel na chuan tho le na pani min hu fia tirang mi the te kan tho vek don ani ti min siat tir angin
chatuam na theturin me sangtam tak chu an tho leng tin pathian thu in min sila me sangtam tak te chu chatuan anung turin an tho le don ani ti hi pathian thu ani chawang chuan gaunau du tak to nai din hun kha i kong zo me kha chut ngun ro the na nge po athi ve to huna chuan chu chatuan pathian ro rel na ro pui he khovelina adam thei to lo chu kan chunga ti lanin mitin chunga om to don ani chowangin token zinga hian lali suan ke hi thole na le nun na chukani do po mereng chu thema sela anung rengan tia min sil hi nang le ke chan vo aloni ngei theina turin athu kan soite lalpan kan zatan atharin malsom ro se amen ole zanina kan hun nung ber Good Friday le Easter Sunday program kan man hi kan hun nung ber zanin da riata kan mang le dona chung tin te chu min lo ngai ven puya min lo zom pui le turin kan han som le du chiu ni tuna chuan kan program kan ti top don to anga kan hun te mal som chung trai na min khar sak turin upa lal mo na masai lo ilo som ang u Athisana min leya chatuan boral tur chatuan nun na min petu kan pathian chu choi moinom sela tuna hian kan lo pa Yesu Krista khongai na te pa pathian mangai na te tharau thiang lim pol na kai suai na le thamuan na duom tak chu he kan hun min man pui me tu ta chunga hian to da tangin chatuan thlengin lom zel ro se amen